Nasiam hasoman malas uhurta, boy usepa jupa bani acara pamalas uhur, bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Paimay boge hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambobay ni tondui napasing, martonggo mahita. Ham ale Tuhan, pangon pita halani ido pakon holong ni atemudo na terus makasomani hanami. Sehingga iberi hamo pihosa hagoluhan benami laho mancalo hatamu. Bereham hanami tondui na pasing. Aseboy homa lambin bagas pangarusyon nami bagas hatamu. Ibaga Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Nasiam hasoman, renungan bata sadarion, ibu atumbani buku renungan wasiat na marjudul Markasa. Maronjolan bani sada Petrus 4 ayat sada subani ayat 8. Janah natsna gabe pusat pemenungan bata aima kumbani ayat onom nama katahon. Ondo halani ase yambilankon ambilan nama deyar age bain naduk mate. Ase manggulu sidia ibagas partonduyon halani nai bata. Age pehona uhum ibagas pardagingon mangihutkon hajol maon. Nasiam hasoman, pigahali doha marsormin sadarion. Tentu lobi dora sahali sadari, bahkan adong na marulak-ulak. Tujuan ni rado marbagai-bagai, tapi na pasti laho mangidah atap sonahado pamakai atap penampilan na adong bata. Doma suman atap lape. Anggo sada na boru doma jenges makeup ni atap lang. Halanya do ase marputar-putar do gati iya ilobe ni kasa piga-piga hali. Anggo lape suman pangahap ni mitur iulak konuse jana ipadear. Sonaha ase jenges jana dear penampilan. Halon mahomana syoli pataka subata bahwa barita pasal ambilan nama dear aima pasal sonaha bagas ni holong ni naibata na tetap maka holongi halak pardosa cana itawar hondo hubata haluahon das bani parohni Yesus padua halihon. Maningon marulak-ulak doi padas hita ai hubani haganup colma. Halanya itu apostel Petrus patakaskon hubata bahwa haluahon na itu juhon hubay na manggolo pakon naduk mate. Maksud ni na mate ijon aima sidia na manggolo ibagas dosa. Sidia aima naman risai halak na porsaya. Canah membobai jol memanggolo ibagas parlaho na masambor. Tentu surah-surah naibata ay mahaluahon bani hagan becolma. Cana ambilan nama dear atap hatani naibata ay managabe sormin. Asebo idahita sonaha pangabak atap parlahota cana ra marhamu bahon. Marhiten ni ay boy tetap hita mandalani pargoluhanon domu hubani harosuh ni Tuhan. Memang bedo hutungah-tungah ta. Nado mamanjalo ambilan nama diar ai. Tapi maningon tetap do ganupan orang ipasingat hita. Bani hajong-jongan ta selaku halak nado mamanjalo haluahonai. Halani ai do barita pasal ambilan nama diar ai gabe sormin bata. Lahu mangidah tetap atap lang 20 tahun. Ibagas haroso ni Tuhan. Amen martonggo mahita. Jati itu pamabamu Tuhan. Tuma icalo hanami hatamu. Aima nagabe sormin bat benami Tuhan. Mandalani arirani goluon. Tongon buido pangabak nahurang ilobe-lobemu. Karena Tuhan bereham hanami gogo. Aseboy mangubah. Itongah-tongah ni pargoluhan nami, laho patorsahon jana hapadear honai marhite hatamu. Ibaga Yesus Kristus anami martonggo.
Amin. Nasiam hasoman, sonaima renungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, jana bagihon hita hubani hasomanta. Ay marhite na sonai do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil. Horas, horas, horas.